tay khan kamera susura kan tong tong ni joto hai mana phanara ani khana ni takhok ta sinta kishisa tangana tangana chini reli changanai reli changanai Safano la tene ka chongi taku bukuk sho kaisha susu imang chini abono paitachi abo coba jotoni ibrasa mabai tini bitulayo chini tani no chini puliana hamai majana chini press media rong no sing tini oro kaisa tongthok reli khanya hanai singoro kuthum lakya tamni himale usango noro khana je sini 11ta BC general area wo je sung general area block je gulugi tongmone sung asuk bosor abono sung tabuk tini sung dipili mankha sung tabuk sini area ADC area wo sung abolor no sung yango alada ke sagagu tu haimaka abono bagai sung tini tongthok reli jeng salakya sinoro tini phai manjak pakya sini dipramo tini sini da sugram dai sinoro phai manjak pakya sini zonal ni joint chairman sini borong gonang da bisirai dai sinoro manjak ka sini 5 square per constitution ni working president sini da sugram dai phai manjak sinoro vice president da sotes dai yang sini district ni YTF central secretary ge sinoro joto sini je sengkrak dipramo ni sengkrak sini ware rono sing abono pula hamai majano go je sing dipramo ta phaimani je pro sing dipramo ta habango hakya abono jimno sing chai tolakya sini je general broko klai tongmani abono sing bahake sini disi elakar broko sing bahake abono sing chai tolama sini Fairpur constitution ni sini block committee leader tai dugli block khobjak tinta bisi borbo sungbai kirengkha sung borbo kireng mana yaklo sung abono step romte sung kabangma problem bo sung face ma khlakya aboni bisingo sung tini sini chaite ula ko tolo block khobjak chaite bisi belbare block sung separate ngai thanga tai dugli ni tinta bisi borong ke jompu jolo thanga tai chaite bisi borok nol soro tomone borok ke mohon bugo soikya engke aboni bagino sung tini bubagrani warrior rangai sung obono suni ekta step mangraka grade table ni sate sung tini oma ekta step mangraka sung chini jate sung 10 by as general area wo sung boma ke problem face ma khai amo bonorok saimana nango jeto sini chaite bisi sungaro BSC chairman chongi maya amo totally sungo sabok abo control khayenge panchayat committee control khayo engke sung block sung jekono sujug subida phaimani abo sung fulfill ke sung report maya sini ni congress khaina ingbo abo jinis no nang fulfill tubi maya CPM khanyaro mo tubi maya tabu BJP tongnare borok bo a jinis no full power ke samung tubi maya jekono jaga diprai khajak tongo aboni bagai sung sai tongo bai sung amon bagai phat khaimang tini sung tabok belbari block sung separate ngai manka abon bagai sinoro o elakani sini sengkra rok tini bebono anondongjak tongthoklajak aboni bagai sung tabu tini sung rambabu kamini sime dosram buprazora sung tini himai reli khalanai tongthok reli khalanai khamtam lanai gantam lanai mosalanai sung tini enjoy khalanai amni sai tu mumbai bangkhabu omo romde
agi ngangke pula IPFT by BJP habang khapro IPFT ro chesta khaja apro ngge borok tamo ADC habang apro sabotong CPM tongu CPM song borok ADC habang jon amo ADC habang ni resolution pass na nangu abon bagai CPM song apro riya nga IPFT song thino samung khaipano borok samung fulfill khaimelia jebro sing dibramota habang phagya ngge sing sini CM song sini CU song sini CU shike zomatia song sing thangai sini CM song mai malai laye sini bubagra song sawai sing borok resolution sungno pass khlai ka pass khlai mai rohar mani yaklo sing direct thanga director पंचायत डिपार्टमेंट नि डायरेक्टर थांखा एंगे जों सिनि डेपुटी सीएम स्टेट गवर्नमेंट नि डेपुटी सीएम सिनि जितनर बो जों थांखा जेतु नंबो सिनि तिब्रा साबा सिनि अ डिमानो नंबो खाइरुगै जों फुलफिल खाइरि सिदि जेतु जों आसासु बसर आगि बो सिनि ब्लक दंमोन आगि जरानियाव आबन पुरा ट्रान्सफर खाइरा जका खयरपुर बाय सिनि डिस्टेंस कम से कम 15 किलोमीटर सारो जों आरो थानानै कोनो सम्भावना करै जों आरो थाङै कोनो सिनि मान थाइ सक्तै जों साइमाया कारण तंगे आरो ने एकटा जातिगत हाइ 10 बै जों किसा डिप्राइभ खालायजागौ आबोनो बागै जों सिनि डेपुटी सीएम न साजा सिनि एडिसि हापांनो सागा एडिसि हापां सिनि रेजोल्युसन पास खायै जों डेपुटी सीएम न थाङै जों अमो सायै बरक दिने अमो एक्सेप्ट मा खालाया bayro जों मीडिया bayro tayro beleka hambai marwo जोंरो खयरपुर ब्लक कमिटि नि साकथारमा बाय जों किनरो रेली खालायनो नायो तामनि बागै माले गोबांमा सालरमै आगियो जोंरो बेलबारि ताबु ब्लक दंमोनि ताइ उल आगरतला ब्लक दंमोनि अब जिरायना दंमोनिसे ओंगा जेफ्रु सेपारेट खालायया हंगाका बेबांनो पिसार पिरियंखा जे बेलबारि साइते दंनाय हंगाका आरो 15 ता एडिसि विलेज हंगा यां हंगाका जे ताबु बर्धमान ठाकुर राधामोहनपुर वेस्ट ताइ राधामोहनपुर ताइ दुबसरा हंगाके बर उल आगरतला थांगा हंगा गोबांमा कम्युनिकेशन गैप दङ प्रशासनिक भाबे आरो थांनानि हंगाका तामनि बागै हंगा आरो जनरल पंचायत आरो गोबां हंगा एडिसि विलेज हंगाके मात्र काइब्रि एडिसि विलेज हंगा प्रशासनिक भाबे आरो सुजुग सुबिदा नानानि थांगाके बर बेलाय प्रब्लेम मंगो हंगाबनि बागै प्रशासनिक भाबे एडिसि हापांनि थानियो रिक्वेस्ट खायमनि यागुलो हंगाके एडिसि प्रशासन बो गाहामके बर आबो प्रशासनिक भाबे प्रब्लेम तंगनि साय रेजुलेशन रहमानि परे हंगाके स्टेट गवर्नमेंट रगो आरडी रगो थांका पंचायतनि आबनि परे हंगा ताबो सक्सेस अंगि फायका जे ताबो रमनि खयरपुरनियर बंनर चारटे एडिसि विलेज बेलबारियो फायका ताबो दुगलिनि तिनटे जम्पयो थांका नलसरनि बो बाहाके फायका मोहनबोगो अबाके सिनि प्रशासनिक भाबे बरक सुबिदांगो तामनि बागै माले जों बाय जों केताइसे जों प्रशासनिक थाङै जे सुजुग सुबिदा खायनानि आबो जों सुबिदा दङ हंगा ताइ कैसे हंगा जनरल बे एडिसि हंगा जे जनरल एरिया हंगा 3 टायर सिस्टम दङ निनि पंचायत ग्राम पंचायत समिति जिल्ला परिषद हंगा एडिसि हंगा 3 टायर सिस्टम बकरै जे तंगमानि जे एडिसि नि किसा मिसा फायं के एडिसि स्टेट नि जे किसा रहमानि हंगा आरो हंगा बेलायके डिप्रेप खायजागौ हंगा थां फाइबो बेलायके असुबिदा हंगा बेलायके हामबाय मारवो जे अरनि बरक जे ब्लक कमिटि तंगनाय रक बेलायके खातका बरक लाइसुका ऑफिशियली हंगा ताबक अब सक्सेसफुल अंका थाने 22 तारिख डिसेम्बर अब नोटिफिकेशन को खाजे जे ताबक अरनि जे उल आगरतला ब्लक जे एडिसि विलेज काइब्रि खबजांमानि बरक ताबुक बेलबारि ब्लक गंसिनाय हनै गबनि बागै बरक बेलेके खातंग थलायजा बरक आगि जा प्राइबं तंमानि ताबु हामबो मासेबो जों बेलबारि ब्लक फाइमां खानै आबन बागै बरक तिनर रेली खालायलें नायो और रामबाबुनि सिमि दसराम जरा बंनि जे कन्स्टिट्युएन्सि किंबा जे ब्लक खबजानाय रक गबनि बागै जों बेलेके तंथक लायनायनि बनांगो तामनि बागै माले जों किसि साफानो और सिनि तिप्रासा बिसंग जों ताबु खालायनायनि सुजुग मानखा अबन बागै बेलेके हामबाय मारवो सिनि ताबु जेर खातकनाय रकनो ताइ स्टेट गवर्नमेन्टनि जे और खागि रहनाय रकनो आसुनो हामबाय जे ब्लक खयरपुर जे हामक्राय और तो जेमन ताबुनि गोबांमा स्टेट निबो फायो
Kingbe edisi ni hapang itu edisi itu kuno asuk bini rangkusa kiri kelai bumaya. State ini basic payo. Engkau jaga engkau jeng prosesunik subida nanen tang ike sinasuk jeng arak panka terimaya. Engkau jaga jeng tabuk jeng tanggai taisi jeb state government ipan pakai edisi pan pakai jeng apa taisi santogo, saitogo, apa haita. Engkau pun subida taja edisi area ni bicingo khobjak ma bijanel area khobjak mani. Apa nu subida? Media sono tini cuma orang mabagi, seng tini 25 bosor ramai cini general block, toma bagai cing kuno facility maya, different kai tono, cuma bagai tabuk cini edisi wa block mama bagai cing makan tong thoka, apa bagai cing TWF ni beri dong, tipra mota, te jotun milu cing reli kai tono. Busuk jorate khatong lajak je Khairpur block ni tini Belbari block no kifli man bagai. Belakan khatung jak sung ini Belbari block mama bagai. Belan khatung jak. Abo sanan kok sekeri ke apa sek khatung jak sung. Tabuk je bisi Khairpur block tongmani taw Belbari phanero. Bok ni thinangole bom hai hamkre rok man no eba bom hai khatong no. Hamkre ba belan mana jini block je phaimani je man thai mana abo jeng thangai adai khai mani yo jeng agi Khairpur block tongpur ke jeng thanan kos to buri boro buka to thangani maya karon general ni block ba tabu chin edisio ke jeng man thai sok tai je mana ni ke jeng thang to hai belai no jeng thang man mai da